A koe ni ko lai de mea he pesi. Koe ha, ko pe ko ha mo la. Tau ai pe i mea. Tau loto ka tau kamaka. E ke mau whawhitai mau whamarat ke asiona e mau whataha mahi e whiafkoeni. Ke whai mau penolo ko e pōpou ki he mau teke whakate mokalati ki he pāti ai patoa ki tunga. Kau mai ngahi mea ko toa pe wa mana ke mau laulea ke he pōko e ni. Om ka te mau tole loto plele te moe atamai o matala. Mau hangatu ke te koe e o tua te taki mau tolu ke mau talanoa ngai mea mo oni. O whikau aki mo mau pōpou. Me mulini ki tonga, ko uhipe ko mau ofa whanua, e huafa stisu kalaisi e meni. Adu whakai, whakalo ka malama hei lotu tuk tāpua ki e whiawhkoeni. Malo aputa malama no kat mai tau to falau mari tau ko at foga e whakatapu ki ngai ha whakatapua pe o tutongan ko hinga ko hu mai ki te no ko ni na tolo me me ane po ko hinga pe ko e na mahu ke mau po ki whafonga va henga valu ana e pai ni campaign ni ane po i veitongo pa mo ila pe ko taki ki pe no loko li hai pana mahu inga leva ki ali hai so na ki kata family mole na ki toloi me ko ke sa fini ka e sa fini ma fata he o ma wa pan sa mali ko ni ke ne wange mo ba ka mali ka pan to nga ko to fu mai ni ke ha ka mata mai e ma ki ka venga he poni ka de ma ose ma tala no ki he te sto pal palema o ki patoa ho kwat ki kasfiki pa de ma to ki ho ki ho ba he nga ho fulu mo hiva pa pe he fo ki ba he nga wa fikava malama ke tano ka malama ona o quantity i he fefkoini yeah so malo apito te pasi de va puluhen ka pano mori hai ke na mai i he palpalema to o patoa kamata me pan malo Mana mai ai e de gomada do yeah gomada ko famalo tu ele ma tanga mari ko pa mai ko kalama ko ni pa ko si to ka me i go to pe ko anga tunga ko ke pa e a fo ka te la fuita o ua ko malo ai ko si ko so mo mo re ka fa no ko to pe pa na tula pe ko nga tu ke le ko fe ma mo pe ke ma tavai ko lai ko nga ai ko ko tani me lo fare o pato apa ko fe pato mo o mo pito ko fe pato ko na ma tu ya ai nge si ko ka venga ko no ko ma ke ta ko mala ala kai ula ki na ko si o lo to ko na fai ko ta tai pa mi ko na o hange ko ne fa ana o ko me fa amu ke retire pe fis me la kanga pare mia uhi kai ke no fo pe loto i patoa o le puke ko hai e pare mia i patoa ke na le mai fuka o mai ke pili ko mana fa ko mana ka tu na ba na e fa ko fo i fa ko pare mia ke ni fa ka pe ona ke ka fare i me ku peri wa ka pare mai lo fare patoa ku ta ga ko ha ni ku ta wa mai ke to pe mala ki wike e ua ku la hire va kai la mai me ta fa ko wen ko mo ni ko mana to ke time go na fa ya e malos klaisi pa ko fa mo mo pe kai la mai sia si ko ta fa ko ai ko moni ta mai ko ai moni pa pe tu ai patoa ta ni e pa ta fa amu ke ta wa ave ha kai le lei o na urea a ke foi rea fai pa tonu hena wa mala ke peni pa na wo mo ki fare area o fa ka kai ko na ko fare pare mia kuna tolo no fai foi rea ko ka ko fambe ke ta foi programa mo na mo penolo ba mo ana mo pano i he ta ko osi dan ai fai feu e vai mo ana ka piven ko mo pe ka piven
E feo a vai mana ka piven pena e tau i ono whare. Ai pare mea ke oe whawhisi. Pe ana e fie maa rewa foi feu ia ke whanau no upe kai io mo ikai. Pako whambe ke u tae atu ai mauki Paul Kalama ka ke hanga tari a piveni. Pe oska mau analyse ai. E kono ula ke ka palpare maka nu tau. Mosa ke tau aki. Malanga ke impeini mai patoa ko asiasi me turi koe. Malanga patoa atu ai patoa ko no kua timi ko a CMC. Ane po ia. Pe whai whi au. Pe kua whawhanga pulu a piveni he pon i hatei. Ko mea ia hinga i koe ke tau tala noai. E kua maweu e wanga fusisi e taimi me tu ua e patoa. Pa whi mape ke tau ilo ka kai na na ulawa ki alo te whare patoa. Alo ni. Patau ki whanongo eh. Yeah. It's an issue e more pure a. Ke kai ke whakawhise pare mea. That's an opinion. Koe pehe koe kapau nai whakawhisi. E mawe pure anga. That's an opinion. Koe ni a kuia. How life unfolds in front of us. Rane, ilai kātoa tau ngai palani ko toa pe. E ne whaka ose osi, me palani o toa e kia. Ta tawa i pea. Kau ata ai whakaukau koe ni me enkolo koe eksio. E amo more pure anga. Kau kero eksio, sayang kau ai mo ui ai visone, ke more ai pure anga. Ha mau ai visone, ha mau e pure anga kai more visone. Koe ni ko hako o hakin. Koe for state film logo na whaikia akirisi. Let him drawn na ni hange une fusi mai ka kai to lahi mai awareness ka kai to lahi kau taki i maamani kau taki pasiki mai ka kai pe na nau o feina pe tanta e ki whakalongolonga. Hanga he foi mea whaiki o hange une te highlight ai mo ui mai whilau ne whaakis. Ka pāte tau pehe na e whakawhisi. E meni e au ai whainga langi mai whainga koa papa na whainga no whimolo he ne mate ko koe lotonga pare mea. Ai ko kuhinga te tau e pagi tau lana tau te pango koe tau mo ui e tō tahape e tau pehe e tau mo ui e whaihala koe pa tau te whoko te mo ui anga whaihala koe ka tau sio. Ka ki au koe ni hoko koe mea koe nai hoko koe mama oe me whonga e o tua. Koe mea loko pehe ai tau whenga te tau tari ai mea e kai tau te lawa li u. Koe ai koe e tau pehe na tau ko nai wharehe ai whakaukau a agrisi. It's an understatement of insult ia ki a agrisi. O agrisi na ia au peke na ne ui e ne kapneti e monite pe whakalongolongo rewa tūsite. Whakapuna na ne ui ne kapneti he ne whie mau ke nauhanga e krese isi ukoe ai tamai kwainga mati matonga. Na i kei sāpa pe ne whakaukau ana ke peha taha na e puke. Ke pehe na e kai ke sai ni whakaukau. Pe au ko kai o lava o toi whakamatala. Ka koe anga koe whakaukau ana. Unnecessary au pito. E tau mai o whakiki pe ko whemene to toni whai. Ko tonga o e tau te rau te tori rio mea. Au e tau rau to ilo e ana whotutua e kua. Anga i si o. Ai ko ke pehe nei. Nei, te koa te kimia ko ni nei ki foi tai no kare ko mai ministra tra me kan jau. Yo amo fotu ka grise me ago ke e ai me ago ko pe. A me ko ya ala le ka. Tamai. Pa me ko fato nga yo ko a grise ka ko pe hala o pite. Ko faina ko mo faina si ola le fa ga grisia. Me apango tatau fa ko mo fa ga grisia. O hange o whanonga mai he anga hau putio. Kau kai kwaua ko anga i mangau magasi. O wha kumi mau beau ke ilo kai hakono loto. Kau kai kwaua wa to whai hono loto. Ke upehe ke ora ke ne whai hoku loto. Ai ke au ata
unnecessary ke tau tano ta to ke anga ai fa ko fa to ya bilis o me ai o al me mato ko ale ki musira to ko mai tau fi po o tano mal tano ma wale ma opinion but the final decision is his ko ai go le pe na fe ma ke fa fi si that's a misleading statement. Na iwe agris na cabinet family agris e monite. Ko ne se mau ke ne lea ke kau. Minister fe kau ak mai vai ngam mate mato. Long he tu sike. Ka puna he pulelu pe malo. Ko fe le vai tai me mo pe ai. Na to ton ke ne fai ke ne fai. Ko pe au mo tu mo agris ke rest in peace. Tau tano ta ke mama me mahino. Oi fila ula na ni fai ke tau ko. Kanga sio. Na fe pireni ka ai se Kemana? Kau kiru ada ke para tu ke la ni. okay Pero ora que te afo ki a ver para la no agora na la agora. Ano go je pure anga mo me la agora sa fista tai. Ako ke mana tu o ke mo ke tu ya me la agora sa ka tu. Ma o to ke tu ya ki ai. Ko ina go je tu ya ki ai. Ta no mai no pero me avere tanta. La ta wo estaba que pa que ya que ahon memoria pure anga ko ka. Pero no que para mai memoria pure anga ko sa ka tu. Tu ko no to pe ai tu. Así yo pe tu ai que ya. O ina go je tu ya o re me ko sa tu. Nede, para ma fa tanga tai. Ko ya ta pe de fa la ya ta wa la. Ko me ko de de ko sina ka ro ai o tu. Pato wa ta to de ka kai pe ta tu. Wa ta ka ta mai di lugar una gusta mai, lo vi me more pure anga ta la ka ven ki. Bueno, la mai di vene a on. Sina ka lo pe o tu. Ko de de mo fa ma mai sina ka lo tu. Ta fa mo ta fi mari ta. Ko pe ta. Ai pan. Namo pertama kan yung na pa yung tuyo tua kaya para dah ko ko kataw tolu para mafatangat kurian ngai ko ni apohi pero para mafatua pero si ngalo tua se tahu pa toa fa tua pa tapos fa tua fa itan toton de tahu kuna que tahu ofa que kakai Hala ka kai ya wano tai ho fa. Tau la wa ka kai tai ho. Ai mo heno ka paro pare mana ho ka paro pare ma fa tanga ka pe ko paro pare mo ka tu ai. He tau tau ke va pe no be a ho. Tau ke va pe wa ke ma di ko tu aki dan wa di tu aki mai ka sa ko mande wa ni wa ka we ke. Tine be fa no wa wi. O ta ho ke mai ta ta ti pe mai. Ka pa toa ta fa more ya. Ora fio ne o tua pa tau tuiti ai, tau whina ke kahapu. Ai o vana mo u siwa ko na ke ta no vana da la mo na ke te he vana nai. Na i ma vista dai. Tu da ma visión mai no va na o mai to ya me atención ya re. Y na mai to na se ya re que se va que ai lo ta tanta i que na lo ta dai que ma lo malo ka fa e mo si ka fa mo ni na mai to ya tension yare pa to na opinion que he dia un toki todo ta ma ti roto pero a ver dai tengo ne dai ho pa na opinion ma ka tu que ai tu ko ya pu ya ya na ko so tu ka pa na ka fista ta i que ya na pe pa to ya ya na ko tu ya pa a pe sio que foi bon de ko ya na pe pa to ya que ha na pa na tu ka ta i que pa espera Tahu cuma warna ya kok ya kau fight di tafati kan itu. Dokter bapak kan kan itu kok oh fui fakau kau ya kau dia mau fajar sendiri mau dah stay ya attention ya itu je ka oh kalau attention ya attention udah tak nah lo benar jika ke fakau pergi ala tahu dokter udah tak attention ya atau seperti maka kalau dokter tengah tahu ini sih udah ya kayak gue que joko. Como tahu opinion gue tak tahu siwa tak kayak hamba siwa. Kapal dah lama deh Pak. Ini punya apa pato apa.
tau tala, tau patoa ia, whaatua ki whaitai. Ki mau ka te kikare bevia na hoko i koni o hoka tai koni ka tama tava ko. Ki mau ka te kikare bevia. Ka ke fina kala o tua ia te pure anga po hio ka tolo ai to lau miliona kona. Ka pau ko whaka o tua. Ka pau whaka o tua more a pure anga, ka po hio. Ai tau whaka o tua me fua miliona e puna se ate kata. Ka lota o tua ke awi hei alo tamia. So ma hui mai ka tau toko whaka o tua ka whaki ka tau. Kalau dia dah datang apa? Tapi di toko ni gay nak walau, gay. Tau ki hua te. O mare fu ngai fa malala pai. Ka ko be fu ko sio ki ai ko fetu hua ki ko mo tu ko tai ni ko ka ko pato au pe ka ke pi o tawa. Ka la fu ko fetu hua ki. I ko mi ko ni fe ya ya vai ko na pe ko hai na le ko fare i pare dia. Ki o fa fisi. Ko poini ko ringa kai kula ki ke tonu e tau fono nga. Kai ke te pa fetu hua ki pe kua. Ka ku o pina kore foi vai mana ka piveni ke te ofe tari pe pena e tau e fa e pare pia ke. Ko me ko ke pe tonu pe ku hala. E ko me ki mu io. Ka ko me ko ha ka he pa a ka ko e tadi. E fetu hua ki pe ko fe ia e ni. Ka ba na ko pare pia ka fa ko ke ta na tala mai ya. Reale pare mia ya mateni pa mula kala o kore kia ke fasio hata ko attention ya ke fai hata ke fakala mo pe pafisia o do ka pa ta ta to ke lo ko ya ngai ko ya ko mau na pe ga na fakau kau ke mo ke na to mai pare mia ke pa no mai da pe saya ke malo lo mai o ko pe ko ponga ka siri ha pare mia ke ene ke mo ui ke si o to no ke po kwa pe atoa. Again, the foot back at the point of being like Mala. And the Megalina, Mala, we find on what I alfit to what I took what he commanded and a monkey halfway. And come before the mountain more only. People only, then like our people, the theory of the Omayan one. You want to fare para dia que tu faz si pa ko para more pega piden ko ta no fo ni o ringa que ma o ko ta o ta wi lo que foi ala fo no ga ta ha pe mo ala que ta fo wa ka ta wi ko na ya ko me ko que ta la ko ta va ga lo ko ya ko ta no ko que ko ti ni pe ko hai na ta hi wa pe ko hai no me mo ni ta au ka lo au ko fo ala que ko que hi wa ta o ya i va la wa ya ta ko ko ma winga Alo ko mahino taria ba mo sewi. Ko foi poini fo na mawinga e tau penolo vai moana ke ilo e kakai. Ke ilo e kakai ko tupunga e tau paloparema ko ni ko paloparema ko na kamata peia e ke mo uia tangata i paremia. E ta o jau e pa forma e fa fa ala mai e fugala fo no ko e fi ma e paremia. I whakawhisi pa ko sio ia e mamahi. Mo tu unga, mo ui koe nane maa, ko mana ko taimi, ke sio mata pe hono fofonga tapu pe mo ia, o i he loto whare area, ku tau kei pure anga patoa pe. Kakapana e whakahoko e whakaamu, e whakawhisi, pe he nia e maa lolo e tangata i ai September, e waftahiwa, o tau kei whanonga pe waka e patoa, e funga waka o ma ke file a honi. E ke tau fu parem. Kake, o foi poini go mo inga ta ke tau nga whakatanga ai e foi. O fe hui na fai vai mo na, o io mo ikai. Ka pa go hawa, o kana whatata pen ka, o pa tupa ki iau, na tupunga e. Ai kai ke whakawhise pare mea ko whare i. Pea ilo e ko kualo whare ke ua. Fe hui ma vai mo na ka te au, o ko ilo ko hawa. Ke foi pia peka vai mo na, na kai te ukawa e whare. Ha mea gulere a piveni. Ha kulere ai o mai ka pau ko finangalo e o tua. Ka ko tanga nei ai fa malala na fa pano. O ku ke o sange e ki o mai o tau konsenisi lere mo mo ke tau fai ke tau fakau. O ku ko tau filia tu pe futa na tila ia mo me pa tau ko finangalo ne e ki. O ku tu ta mo la ka pano ka ke tu ka te ke me ke mo ki tala no ki ai. O ma mo ngai fakau. Pe tau to ki sio ka me ho mai. Ko be mona. Malo apito eli hai ko ave manatu ke tau penolo ko ya e tau hela ia ko no feinga I holo ko event ke maha fo tali no ia pe kai ka le ta kai holo ia heni. I he
he tau penolo. He kai ki lava ia ke ia pe kai ka teo ave ka pano ki tanak me na kau mo pano penolo. Ka pano te tanak mai he foi mea ni ka venga ba i ngai ke ilo ki ai ka popo. Ke mea ko ko na hoko ko ta mo uhinga a ta anga ko na a patoa ma vai u ko no a patoa. Ko vinga ko nga pive. Mo tu wata. Pano tanak mai kon ko ya. Pano unmute ho mea. Oh, remove ho mea. Ko ya. Tano mea. Tai fo ke ri hai mau hako mau kala ma ko nai tau osi. Aga voi me ko hu ko le te ta no ya i hu. Na mau kala ma mau tolu atau tolu bona. Ta kala ma ku na tolu e pe tolu pa ya o ho fo ka e ko ya. Api ve ni se ka wa pe mo e. Pe mo e tolu la te se ni ale na fai. Ai para bueno vos está imagino pe ta no mo Italia me go me devo Maria e ai moana ka no fo Lusilani para te segnare no Lusilani a mi skef tale me ka ne wo Lusilani ko hana e una pa yo man io o fa e ka a mi skef se ka wa mo isi ko ya ko pa te vai ta fa ko ta kata makona hango kafai o go se tita mo me o fifiri po ha ko na o mai fa e ko na a mi skef i siu ko ni ko i siu ko ni ko a mi skef na le fa o to ko ia te fa mi si ke fa ya me haki fa e pe ka pa wa ha no tari ke ka ngau tari no fa a mi skef o hen na muta no la tol pa ta no ta fa ye que to a piver ta go si as pa ta vai ta mai opinion que he a ta to no fa ma ga yo ka pa na la ta o to no ka hai ko ta mi de skef go go si ki mano fo no silan ka ko tu ko ta to no te ne lava o mai be mo se ko fe tu ko ha ko fe be ko ya ko be fo mo o fa ko pa ne ta si o de toi mamma ne attenzione di aleno ne fa e to fisico e applici non è che fa uia e mate tata wa be mo ta mai ko haina ne ka ko fa uia attenzione di aleno tata si wa ne wa ne ta fo ka mahino ka ko mama e la mana ya ta ha te attenzione di aleno che fa uia to fisico ha pare mi a tonga ko se uia un tonga ta la feui o te lava ta tu atu pe alo teke te whamala hui a te tēnere ke le whao hata i whakawis ha pare mi a tonga. Te koe uhinga ne whao ai a minia skefu koe loto le rei ai pare mi a te whakawis. Koe uhinga ne whao ai koe e a te tēnere te whakawisi. Koe loto ai pare mi a. Me koe te whauhinga hata hai ta mai nai hamoa. Ka kono whao ai a te tēnere ha fisi ha pare mia ko loto ia pare mia no me ko te kai hata e ko mahino e was fa te fa fisi no ho va ka ko kai pe ko te ho ko te fa fisi ya ko te fa isi u ke he wa hu na kai ke te la vai fa fisi ko te fa isi u ke he ta ha to ki ma fa nei kai ana ko tu ko ta tolo na ka ka ha ma mata ko na ta ko na ri hai pa le lava o ka hoko e pe a loto tangata iki ke fa fis e pure ala pe patoa au pe ahon e pone fa fis pe na ia me ne pare mia foi tini ko ia ka ke fa fo na pe fo na ia o tonga tapula pa te na fi leva na pare mia Pea ke toka tatau pe merino e kone ngere mai aki. Ai ta sa tutoria. Na osi tonu pe whakaukau e tangata iki. Na tonu pe ni palarian, na tonu pe ni ngai e mua ana. Na mimi olonga ka mahalo ne mo ui ana ne tautu mai mo vai vai ta moia.
o sio mai ko pure anga no kulere ko foi tala no ai agoni o ari o a tu agoni o tok malolo mai me parendi a ko ka fu lan ni o pesete te au lan me mal pesete e fa no ka ko que lo to ya tanga tanga lo to tanga ki pe malolo ku mo unga fu vision ni kona le tau mo akle la foi la de Maria na so ka pa ta ko e ri hai na ne foi le ko na piven o la kane che more pure anga ka mu e vision se u ya ko ta se u ya ta se u ya ka piven o foi mo u vision na mo u veia o foi vision mo la kane u pure anga ka mu e vision ne Pero vale explica que te con que lo que te que u pureana tambo u visone tata o pe a pelava que fare area pelava patoa quando uno sta mai di here nai perché non hai a venire per pure ana patoa devo vedere con u visone ma foi visone feo era un mo ui me veo mai no i foi kuonga kona nere kona ko kuonga na mo uia visone kona a kolopolo ma visone na mo ui he taingo ia ko me era na wa ko faka wiki na ha faka wiki ko mo ui visone pe pure ama pe kai mo ui visone ko le ia ko a piketi ne fai me ko piven na ana na ta ko ana nai na ta ana nai lokane te more pure anga ia kai mo e visone ko le era ka ko si he kai mi ko ne ke mo ai ko na e ko polo a malama mo me mo piketi mo me ai ne ko na ke mo ai ko na u ai ko mo ia ko mo na langa fare na tufa ai ko tala ko mo e visone ore ya ba bi ve ni kona uta lo ka me more pure ana ka mo u visone ko a hon ku furi katite ko fe visone ko ke mo u ko fe e u visone ko la ku ke mo lo ka me more pure ana ai ko ke na lo to ke na pure ana lo ka me ka na to ri ke na hupe fare area u pure ana ko lo ka mo u visone ko fe u ko fe visone ko ia bueno hikire mai pe li hai nai ene ko le rea ma inga ki ai ke more pure anga o pure anga ia ka u visone ka ko visone ko ia he le te furi fare area ko ni ka ko le rea ia ta ko si fu le ki tai ni ke mo u ia na ulanga fare mo u ia na utufa ko le rea ia ko na fa he no taki ko na taki pa ko ni a hon ku ha o furi fare area o ke loto na yo fa ta mo le rea ko ia que el otro no es de pureanga, el otro pe que mo uite visone, que colope que usa de area, y el otro es pureanga, colope usa de area, mo uite visone. O fue tratado en el fuilea de nai, se el fuilea un ton que tau puca en mai, o que hay gente que peini. Bueno, con el loca de o es pureanga ia, coloque mo uite visone. O ton que fe hu y que hay gente que peini. O fe visone o ton que mo uite. Au e pure anga I patoa ia. E te le lava tala mai ko fe visone. Pure tara ko ia. Moi me anche che mo ie visone ia. Quindi ma non è che pe pure anga. Quando fe ia che te fa focchi atu. Se fa hiki kona ni hai ko le hiki kosi. Con ne hanga peti e visone kona polo. Toto che to e che fe ko he tai ni me o fe fili. Che questo è l'otto che pure hanno, l'otto che non fare area, l'otto mo visone. Perché ti tu sai la mata. Malo pano, ko ki mo pa mo aki ka venga ko fe ma pe ki tala no ate me ko. Vinga ko ni ma vinga ha ke di hai mo pano. Te mo se le vai e ka fano ki he foi kala o fe heke aki. Ha o ya ka ma pe no pan hanga ko bo ai mo le pure anga ka lava ke tu fa ta pe I visone. So ko ai mi ko na fa pe no ta ke to mo unga pe kau na fu pure anga
e patoa kolopolo, mo whakarere ko e tirila e moseroni. Tai mea e nau tānak paanga me he kau pōpō. Mo seorewa ki ai, mo tāla ai ka kai whai totonu, mo ka kai ke whalala anga, mo ka kai koloa benga nā tolu ki nā wala he paanga. Ko ne ai ako ke teke visone whai totonu mo ata ki tua. Ko tāta mo tolu, ko whai tāna loloi. Ka baka whai totonu, ia mea kon hoko he patoa, pa ko hai te mo whalala ai, ka topu whakaria. Ko ne ai ka whanongo, fe mau peke mo fili ka poto he ko nei ko taimo mo fili ka kai hala ki fale ale ko hoko ko hamia ko nei mo tu ha kai ko play me structure fa my phone ka ngalo ya mo to ke ia mo fo structure fa political he ka bade mo fili hata hale ki fale ale ko talat he ke tau te fa fe ia pe tau do na yolo he se akari ki so mo fe ngai a foi patoa ki na tu lava solova e ko foi pure anga e ko foi me ai ko lahyangi ai me ai hokoi ko ngai pot ngawe pure anga ka wai fale mahaki ko sotia ko le pa anga ko pot nga ko fere u me ai ka ko patoa ko foi funga ba beta ko do fale beta ka ko mo ve mo fa ka wai ka foi e he foi kala ko e me ko manati hanga nai foi fage ki se kita buna fa o tusia na e fita no Maria Abuna mi on koko ono tu aki ka mate ni kana pe he buna o ka te ton ke te fai ha tu ya ka mate te ka pa na loto pe a po hiva ke tu pe a moia ke na tu fata o te na ho tua na sai pe aya ko na ka ke to manga buna ki tua ke fa ata ine fa na i fo me ni fa mala ala winga ne ya ka fa wow tene ilope na tu pe avuna na fili mo ko hiva na hubutu o wato tu kaki ya maten me aya ko ya ko me ko political ko me ta potta ha ko feinga ki mafai feinga ki hen ye la kan so ko foi tavi men buna fa muy piane to pekia mo fa ka kare vai pa ko ne o tio na ta no ka ri hai pa no tonu pe mo ka whanongo tapang mo tol ki he pehe kon e piven sayang ki ai ke more pure anga ka piki kai ki piso tainen o tonga tu kau ko e nau tanak paanga ko mo uto kau popo e kolopo ya mo whaka utange aki ai ka whanongo e ahoni ta wene si hangia hono ta palasia maten e ngai winga ka ke hoa mo ta ka ko atu pe ki whanongo kia e ngahi kala o ka kai o kai to ton ge whawhala kia ko pato a ko ki foi sino peta ka ko vai ko prianga fere pot ngawa ki whakalere ka ko kore atu mo whiri whapot pot ko kore hendi ki hea ka venga hoko te tau e lihai ko to ya ki foi o tio hena hi kasifiki e lapa ki ta mai ki ta huki ai hospoko ya bata hule waka sinai mo malam ki lele i mai ai vahenga e nango vahenga promote mai na kantiteti ka ta hoko ke to piki ko ya e lihai ka ta e vai moana ka e lihai o ma fika pe mona ke tau lele tia piven ye ko hi ku ta ka mata mai to piki ko ya malo Ai no pe ta to ko atu ia malo Leo o tau i loi pe tau sio koe ni tai mini ka piven ku lele me vahenga fitu me kai ke ha mateo teo e tau sea ke fai mo kumi ke tai mi hataha ki vahenga fitu he fu foi ta we ne taha mi mi ko ta taha mai konga pe fai te whaka pe ko hai lele koe me ai pe o se ange ko ke hataha ia e lele me ai e endosi he patoa tu mawa piven ko fehu ia e au ia ko ha me na ki tau toi ke tau toi a life ta ha mo ke hange ko ni ko tau taki ko tau sea ke ia ha to ko ta ha me ke he vahenga ko ia ka hange ka te ku fai aki pe ia foi foto ko sia si he ko ta fa ke ni ko patoa ko ni ko sia si a le me piven ko fehu ia o ko ke ta tau to ia hange na pe tau sea ko vahenga ko na amanaki ko ki ai
Koe ke hata hai e mea, kai ke hata hai e lava whiri. Ka ko pehe au ia koe tau mata vai vai, kai ke kumi kei taimi e tau toko taha me iai, ua whaha whakawhalala, kia ki nau tolu koe, aene whai kore ki ai, pia kai ke nau tari mai. Kia te au, he kuanga koe, e hanga atu, he I lo I koe, ai very aggressive au pito pe a piven, he mea koe kotoa pe, mhono leo, Mone tatau pe whanunga ni whakamama he tai mimi me ne ngahi wāhenga ko nau alu ki ai mo patoa si aspohiva. Mana tui na kulawe pe ki ai he kusio he penolo na whai I he na sea ia alista mo pe au. Alisi ia fiakta mo pe au e loia ko ia. Pea na ku fua sio ia ke ata pive ni he fuita o ko ia. Ene au ofa koe mo fiu ta ata ofi mai me he sea mo I kai. Na iai mo kalaf mo alai, na iai mo ameniasi ai. Kako kuhinga koe kusia koe kene koe a kulele me iai, ai o ke hatau tahai a tau tolu he tau koa team. Ai o foi tu pe pivenia koe ia, o kutu kono mahi no ia, koe ia pe entosi koe he tau pati koe a tau tolu musemiska koa team. Pea toi koe entosi koe mea sias. Kai pe ke hatau tau ti tau whaek pe piveni, ka kia te au, o kai tau whema tata tangata pehe ke hao o whakamoveu ha tangata na ne pole ia o langi o tuponima. Pea moene ngahi, moene polokalama fo au, lele mahaka mime ta oine ua, koe fat whanua fo au ki tonga, koe toi fat whanua fo au ia kife ia. Koe hai ni toi mea fo au ia ke o maa fatu I tonga, ko si o mai tuponima I te makalati ke tau teke ia, o whakmofua mega ki tau tolo tau lele mai ai koe ni, ko tau te fat whanua fo au I ia. Ko ni fat whanua fo au koe ni, ke tau ilo na ulunga ngā, e aluia very aggressive, e oho I whale alea, o ka pae lava ki hai ki whale alea, he lea ta e ufi ke whale tui, e lea ta e ufi ke hau eiki, moe whanua, Oi tau whia maa tatonga taha pe he, pe kai ke popo ia e au, mea te au he ke popo ia, ngai family ha te ia mo toko mololo, he kai ke roto ke nau whilia piveni, te talaga nau tolu. Kau mau inganga te au ia ke lava wheletia, he ko wheletia te la pia whok mai mui, o whafofonga o ne ha o hoko ate ngawe ko avuna. Kai ke ka koe tau lea koe ke he whanongon ke ngai mea koe mulau lea mai kai o kau ka piveni, kai ke te amanake au ia, e lava piveni whale alea. Tuku ingata ko ke tonu e kataha iok se unga mi whale alea, I he leo, hono leo, mo e mea kunihanga malanga e what whanua fo au. Mo whanga mea kot kotoka pe, kulea e kai koe siana koe ni wiki te whalalau ke hana unga he ku fotu ki toa, a no ulunga na ko tahe unga malohi. Pa ko ulunga ko ti kono me pehe ko siausi, he unau popo kovi ke siausi. Aia ko whamalanga te akuia heanga e ku analyse o aka piveni, ka tangata whiunga nia ke ne alo whafufonga patoa, I whalearea pe ko whafufonga patoa ki tonga. Ko ia pe malo. Malo, puto malama. Sinai to ya haki tanak mai ai patu kuma pano o just give 1 minute kasi nai ko mute. Maika. Pano to ai mega ka whenga nai ki unmute mai. Ia, mana? O whenga pere tau ni to'o pere tau ni mau pe mama mo mai mahino. I rere toto ma. Ke ui e misi a pi veni he timi a koa timi. Te tau nofo pe tau le fui tau whak pe koe a tau tolu. Ke ui a e, o te kai ke ui, he tau sea tau tolu koa timi. Pano na kai ki pehe hato e misa pi Whanau koe te tānoa, nai unmute ma mai ka nai ka whanau me tānoa, te apu ke ua ai ke tau. Pano ai ka lea nai Malo vai moana. Ka koe, ia. Ke mau Tānoa ko sinai. okay, ai ko e sinai.
Malo bita vai moana e tukumak whai ngā maari ke ukawa te he pōni ki foi tō piki ko e ni. Kawe whanongo ko ki foi audio ko mea pena was whakau ki a ye na aku pe he ka pau na lava pe ke whakawhise at least po hiwa he ne kei mo ui ka e whili e pale mia ke ne hanga at least po hiwa tataki mai. A ko I mai I he ngahi mea ngahi whakaamo ngahi tōno no ko e toko taha ko e whiri ke hanga e at least po hiwa bring him up to what he wanted him to do ke whakalele ko o patoa pe a hoko ko pale mia o tonga. He? Ka pau nei hoko foi mea ko ia ke tau toea ta tore ke tūnga kon tau ia tai ni. Po malo nai. E te kai ke tau wā tātou ke tūnga ko ku tau ia tai ni mipa ko ku whanongo ko ki ai ko pehe tau siot lewa ki he kakai ko na nau advice ko a akirisi. He? Kakai ko ia kakai kovi. E kuhange pe ko e ni. Tau nofo foki o ki kiwi atu ko e kau advice ko e tu I ko e kakai kovi. He aku kai ke nau lava o ange mea lelei ki he tu I o tonga ki hono tari e ngahi lao mo ngahi mea whakahu atu. Tatau to pema ki whalukunga kakai ko ni pena e toko whiha ai kakai ne nau taka ofi at least po hiwa ange kia e ngahi advice ke pale mia pe ia o au ki he ne pekia. Ko whakalea mo onika e whai ke kakai ko ni ko kakai sio kita. Nau sio kita lahi sio pe kia nau tolpe mo me ako te nau mau. Kai whewhe rewa toenga ko ni o kakai o whonua tau te whito kia tau tolu ko ni tau tui patoa. Tau tui whewhe ka mo pou ke patoa. Ka pauena e hoko o whiri hapale mia he o hoko o whakawhise at least po hiwa ka e whiri hapale mia. O tau lele no molo pe tau tolu ia. Pe kia pe tangata eiki ko hape ai tukunga o kuiai hono mea whaka eiki. Ka ku lele pe ai pati ai patoa lele no molo. O ikai ke tau wa uwe ke longoa ako ni ke tuuha ke hai. Tala ene vison ne he pako whakamooni a wia ki he anga konde a lea koe a piveni ko o pehe. Ka pau heke ke tau toi pure anga tau toi koloa pe ke tau piki ki he vison ne. He e toki ai pe whakakuonga e hau hakakai au nau toi matalangi o whaka o e vison ne. He? Ko kusio koe aku koe ki ai. O ko mooni ia o ton ke sio katoa kia tau kau whakafofonga koe o e patoa, mo tau kau kantiteiti koe o e patoa. He koe mea kok whaia heke ko ta e piki koe ke visone. Koe mea ia kok whaia heke takai holope heke ke tau pure angai, ka pau e ke iope kakai a kau kantiteiti kau whakafofonga koe ni ki whalea lea o whaia mea tatau. He tala koe o nau tui mo nau piriv I he visone kak na ona to fai mea ke. He so koe mea pia ko sio koe ki ai kau advice ta o at least po hiwa esa pare mia o tonga koe sea ia mo takia o e patoa I tonga kakai sio kita lahi. Kakai sio kita lahi kakai ko ia o ko pehe o kuanga fefe nau sivi I po nau konsenisi pe o kumaa ke na wo hoko atu koe bridge koe whakamalanga I atu mo talaki atu o visone ka pana nau nofo mo loto pehe. Loto oku kovi, loto oku sio pe ki ai pe. Kakai ke sio ki he lelei koe na mei pehe ni tau lelei pe tau tol, tau fesio, koe kakai pe te tau fe tau laki mo ia, koe kau whakaanga me he whaha e taha. Koe tai ni mi, whakaanga pe tau whanaholo pe loto pe ia tau tol patoa. Koe uhinga, koe ngahi taki hala mai koe na tau whanonga mai api. Tau whakaamu ke whiri kone tau kau kantiteiti mo kau. Patoa kone lava koe ki wharearea. Ko hakakai,
o ku nau sio ma ai visone. Ko hakakai o ku nau ilo ilelei ai whakaotua ko e visone. Ka pau he mau he kau kanti te iti mo kau whafofonga ko e lava ki parearea ai loto ko ia. Most of the people ko whanongo ko ka nau tole nau kanti te iti he ngai ahon ko e teke ai ofa ke he visone. He? Mo e nau mahino i mo e nau mo ui ake visone. Ko look forward dau ia ke tahavalu ko o Novema ke kakai ko ni. Pe ko hame te nau tuu aki e aho ko ia. He mo nau konsenisi ke maa. Mo nau konsenisi ke whakaotua e nau whakakau ko e mea ke nau hu aki ki wharearea. So ko ia pe ko ki mea pe ia ko kaua tai ia he pon ni kon ki he talanoa kon ke foi o dio kon na e play mai e kusio na e totonu. Na e totonu ke tuku ke whakawhisa ki lispo hiwa. Ka tau hoko a te tae pono ngā o kuiai ha taki ke ne taki ki tau tolu i he aho nei hoko ai e peki a lispo hiwa. Ko ia pe malo. Malo pito snai ko e tanak mari e pa honga ia ai pe o foi hu mai ko ia. Ka ko mea ta ko ki kore pe ke to ave ani ho mo manatu ke foi o tio ko na ta e li hai. Na ia e foi talanoa na fai pi ben. Mi pe he pi ben. Na ia e mea o lotonga ke paremia na o ange ka nga whakafofonga o akilisi ki a pi ben. Ko nau hori ki to hanga e pi ben o ai ki tangata iki. Whakahuhu ki tangata iki. Pea ko pehere e pi ben na e eke ki ka hameo ko ki nau aluhanga tō mai ki tangata iki. Ko e tāri na mai e pi ben ni. Na tānghe ka ngā whakafofonga mea he whakaongu a tangata iki ki ati ko e pi ben. Mo whakauta ange akia. Me he ngut foi o teo na tāri hai. Ko foi tāri ka pi ben ni. Na tāng he kau ngā whawhawhunga, mea he mau sio, mai no ko kotoa tola he kau whawhawhunga. Kau ngā whawhawhunga, o kunau sio, o ilo, o whakaongo, ai tangata eiki ki a piwe. Tā mo whakautangi aki ai kakai. Ka koe mea kona lawe ki a sinai, koe fu mato aki maho inga au pitoi. Ka pauna e whakawhisi a krisi ni la kanga pare inia. Ka holomui, o hoko pe koe whakafofonga wahenga uaki, e iai mahalo na te whaiha whiwha o ka pare ni. Lo tohe aku nau fo toko hiwa ko ia, e lava pe, e nau toi vilo haki, o toi mau pehe patoa, lo lotonga, o ke iai malo heo akisi ia, i loto whare are. Na i kei ke tau mei tū ulu ke tū ngakon ko tau iai, ka pau na tau ki pia. Koe hinga koe hala koe whalei, na i whai ke akisi po hiwa. Pea tok pekia e tangata iki, pea tok asi mai, poa te wha me miwa piwen. Koe ha, so koe lahi e mea ia o kuhoko. Pea kou tui au hangepe ko talanoa ko tamo. Se au sini me tolu, patatabe mo tanoa pea msemisika. Ka pau na tau ke ipure anga kau patoa. Koe va inga lahi whawhawa tu iwata. Pea mo piwen he pure anga. Koe mea koni mo sio ai koe, hou hawai tamatu i o hau mea tofolo fola koni te kaku me pure anga lolo tonga. Ani ko mo sio ai he tamatu i pure hake ene mea na whaika e tika a koka. Wanoa ka pau na ke i pure anga patoa. Ke i loto atu i wata. Ke hoko to e hoko mea te mauan. O sei, ki hakilu na mai ki hen, pake hawa matala whapanga i kia. So koe ki mea pe mau tukatu tau hawai kia. Ka koe, ka te mahokat ke mau ka venga hoko, ko kore peka li hai, ke toi tai mai fai o tio honoa, ke tau hokat ki ai tau ka venga poni. Malo li hai. Ani miu ti mai ho mai ka li hai, malo nai. Malo, kau penolo, ko ki kore atu pe, ke whima ke moure le lere atu pe tau ki, mea ka tau ki tāki, mea koe ne o koha tau, kala maho ko. Iyo, e kuawe tai mi ia pa te walo au ia ku kei mi au fu fema po ke mala ala ta po na mo. Okay. E ko ka venga mau ina. Okay. Ke fu ma fema po ke mahino, ula ki ku tau mau inga ia ke tau fire ka tai o. Lele ki fare area, ke na hu ki fare area o ta ukuma.
Nau pikitai, ke mea koe o kunau, nau rea ke kakaya. Koe tai nimi o pate tau sivi kau whafongo nau kein pein takai. Una o mai visione o rea mai ake. Ke ongo maari ke kakai. Ongo maari ke kakai pe aku, o kuwhi mau peke mau inga ke tau sio, mo tau o mai ho nau pui tua mo nau tō ngā, o fua tau ake tonu e ko te ta whiria a kawalu koe mena katu. Kai o hangu gore atu ke ai mo he kau poaki atu au. Ka mou hoko at peu lai peu ka venga mo mea ke mo tala noa ki ai. Vai moana, lihai. Sai pe na mau palani kau ke ton ke tau ai na mau palani ke tau ke tau kau whafofonga whakandu fua, whakatoa kange koe ni na mau tala noa pe ki ai, ke ulele mai au he wahenga koe a whane mo ku mawahenga mo Rosaline, pasinai mai nei hahake, te kokoe mai ke tau lele ai hafoi pe nolo pe taha ke mau katoa ai. Ka mau hoka te mau tolia hen ke whakaluku fua e mau sio koe, ke ngā unu e ta whaaki koe mea sia si, mo ngā unu e tau tolu, ko hea mea koe. Ka mau kala noa pe he mea koe aka tau toki lelei a pongi e tau kau whakafofo ngā ko toki tau wahe o lele ai. He koa? Ia. Se te ali hai? Popo, malo. Ia. Malo. Mau ku sa ia ke kaswiki ia ke foi topi ke to lo ange pe ta tau pe ia mo foi ta no ko na tau to fai. Koia. Sai pe te tau lele aha kotoa pe lele e tau lele te toi lele he lotonga hoa tā maari e koe anisila ko mau tolu e mau pongpongia. Ma sa ia ni foi le ko karia. Koia. Na ko tai mi o ko fu pong ia ni karia. Malo, o fatu mo do. Ia, okay. Ia ofat O fat ma to ka alko piko ho. Ia, malama. Tu mai. Ia tau hoka te pe e vai moana e anga koe e tau sio ki he o wadu whea pano. Ko hamea kuai a pano ki tua tai puaki. Ai ko Te tau hoka tau tolu pe ia whakaluku fua e anga e tau sio, kai tuku e tau wahe koe ko tau ngahi wahe ngā nai, ke tau toki lele whakaluku fua e pongi, pe moe mea koe nau tokanga maari hai koe ki ai he kono hinga ko tau Australia tau tau lero mei ose ue taha i tau nofu koe ni, pa koe ke tonu ke tau kamata pe tau kau whafofonga tau kamata pe mei mua ke uhi ke tau aru katoa pe fui po pe ko iam fui pe nolo pe taha katoa ki ai. Ka tau lele pe ki tau tolu ia koe ni tau tolu koe ni haku alu pe ali hei kuhu mo panoe alo o mai mono fine motua me ngā oe. Ka tau lele pe tau tolu e anga tau sio whakaluku fua ke tau kau ke anga koe ni ai lele koe ai ngo timi he tai mini. Ai lele ai timi koe koe a whatai helu mo timi koe ni koe a mea. Manti ko whatai helu koe se ai e mahala pe koe se ai e nau komiti ko se aosi lewa nau pule lahi. Ka tau sio whakaluku fua nge ki ai mo e tau anga koe e tau analyze watu koe anahi mea koe te tau tuunuku koe ki ai. He kono hinga ku lele ke ta wha koe lele alu atu pe hange koe alu pe ki foi feitu ko whafofonga pe ia o kuia whafofonga e tau tau kai whafofonga. Ka tau ange tau sio whakaluku fua koe ki ai. Ai te ukamata pe au ia hoko tai pe foi minite niema pe fitu. E anga koe ku sio whakaluku fua koe ki ai. Ko kuanga ku sio atu koe tai mini koe ke whakaluku fua e anga koe ai lele patu. Hange koe haku mohe misi e te ngoi ko ākai pongpongi. O whakakau hange pe nai ko hange pe ha misi, hange pe ka whai mea pe o koe ke mo oni. Ka koe ne osange koe te o ngoi koe ku te aalelei pe te toki iloi koe fu mea o ku mo oni. O ku mawai ua e patoa, pe o ku arasi aos mo e konga whalele ene pāti, no whase misi ka whalele mo ene pāti. Ka koanga ku sio whalufua ke hanga koe e tau pāti, ai alo koe asi aosi o kuhanga isi aosi o vai tu ua ai patoa. Pe vai tu ua mo kau popou, vai tu ua mo kau kantiteiti. Kato katoa mea ko toa pia ku vai tu ua ia isi aosi hoko anai mea koe ni. Pe anga koe ne tuhe tai mini pa hangele wa koe o ku kai ke hange koe ke hange ngā vai lewa ai tuu koe tau sea. He ku wheinga ku taha ne sio ki he ne sio ka siaosi mo ki nau tolu. Hange ku tae fie ma wahe koe mea siaosi. Hange ku alpe ke piki peka siaosi ke puke tua siaosi. Ka ku hoko foke ene toi ki tū koe e tau sea.
Hange ka te ko ko kusio o ku a sili lewa me e ko sia se foi hange fai teli ha pe ya hange ko ba inga ye he uto ko e tau sea tau sea pe ke tau sea ko ki ai ko tanga tau mafula pe ko o kai ke fai tau tea o kai ke fai o ku tau sea pe ki ai ke ne anga ko ne taki fa pe ma ko ka te ko taki nga vai ko wanga he taki me ko so tia ko ni fai hala pe hata ko ni step pe ta fa ki os out he kono o hinga tene no foi e ha filia ta kakao he ke lava ia ke ne matatale fili. A ko ango kusio ke tau sea mo ne whakata ki mo ne mahalo glahi pe ne ofa mo ne pehe pe ke lava pe. E ke lava pe ke whakataha he ETN ka ko tu ia kusio tu ko ni. Ko ta foi na whakapale na mahalo sai ki ulea tau i ki ai. Ange ko a ikani. He kai peke toi liliu e whakauka i ka ni ko iluki ai he kona o hinga he kai ko os tu e ki loto ko campaign ia. Pea o ngau whenga ki toi whahapopo talano os taim talano ai. He na e whenga i kani ke talanoa ki a siaos he na taim koe na heke ki tua. Na kai peke tali siaos ane telefoni pa na kai peke tali siaos ha email i peko hamea pehe. Pa taim koe na whitaula ke koe ke ahale sisita na to whenga masias ke na tara noa pa na kai ke tali e ikani. He ko si whapapau e ikani e lele. Pe koe kane lele ana ia ko whawhipaka si ausi. O kune teke e ia e whakatemo kalaki pa ku puputu e kakai miha na upehe o kutu tau ataina. O kai ke tu tau ataina a ikani. O ikani ko ke tu tau ataina o kutu a ikani he visone he te mokalati totonu. He ko tai mini ko nau kailanga ki ko a visone. O mau inga visone ka ku kai ke mau inga pule anga ko visone. Ko ngo mea e na mau inga lo ape. O mau inga visone pe mau inga ke pule anga. Kaya ngo ni tu he tai mini ta fra mangke ki vahenga o wa ki blai foke tai mini ko fe fosi aki. Ka ikai ko mea ko no hoko o to fra ha pe finangale o to ha ko ya. Peko siaosi, peko ikani. Ko hono o hinga ko teke ikani. Tau le hawa ikani ki tonga pe mo no foai, he ne ngā we, pa kai ke ngata ai, ha mo penetemics, ma lockdown, kai ke ngata koe ai, ne e mo na whanki hopo na e whai, whakahemea ko he sipoti, pa te hoko mai mo ne to hono ngahi lakanga, mo ne ngahi ngā we, ne ke whaia ne hopo su, mo umea koe o stakai tonga ai, pe hoko mai ko ni ko me na no foi na ipono aonga na kamata lewe ki whakamama whakate mukalati a ikani. Na e hopo mai le vai a lele mai mateni whakate mukalati o lele mai me e pelele tau kosi wanoa o tau mai e pelele wanoa wataha pe a hoko sa lewa e ala mateni to kanga ki hono wahenga kai hoka lewa e ikantariai a prokalama ko ia. Mana tui ko tangata ko ni o kona mala e ko politiki mo historia ikani pa politik mo sociology maten pa na fitaula ki lele ko fa mama lele o ha mo pe he wike family teo Catalina ko fa mama fkate mo kalati to tonuia o me ko ko fo ki mai po ni ma kata ki ki ta ton ke pati o tau tungai e tau patoa e tau pati te mo kalati o te ke te mo kalati ki fale ale ke to ki faka ke toi ki whakamalo hinga i loto whare alea. Aia pa koe mea ko fie ai, e kono uhinga ko ki nau tongo, whanongo ki he tuaki koe i kane whakatemokalati, o ko aonga lahi koe mea toto nuia. He wakene toi tuaki i ha mea kehe, koe visone e pe, mo whakatemokalati, pe moeanga o teke whakapolitikale, i he pure anga tonga, talo, mea tupo uluaki, o whai mai ai, o au mai, kia tupo ono he ahoni. Pa koe taha pe e ku poupou, mo e ku whamalo atu ki polokalama koe na le laki mai e matene ta wosi, o whanongo kia tonga kotoa, pe atoeni o toe nofo i kani mono taimi, o ni whakamaho inga i to tongi ni polokalama, o ni lele i mai, e ia futawe ne taha, e lele pe o ki novema, koe mimei lava ia, mahalo e mahina e valo pe fia e ni whinga i koe ke tokoni ki he teke te mokalati koe tonga. Pe koe whakamalo ko fia a pita wai moana musinai he polokalama koe ia, pe kuna o kutoutou tā e li hai o repeat mai o toe whakamamangia e tau tolu kone kau mui mui, pa tau ki ma wai haloto nonga, me he e tau
puputu koe ni mo tau ta imagino koe ni koe a lele koe e patoa ko te ke pio imagino koe ko mo misi koe fume ak mo oni o ma vai e patoa na ta ta ha patio ta ak lele ai lele ko tau ka fa fofonga ai lele lele ta fa ki ko asia si me na fa fofonga e fa ki atu ia he lo tonga tu ko lo saline he o fa tua o fanga fa tapu a kanete ia he tu ko lo saline pehe atu koe ki he lo tonga koe tu a kapelan matai pana tau pehe koe ia koe mese asi koe na tonga tau teki koe ai mika matanga kuto e kolosa ka miso fotu e ia ne totaha koe ai ai koe tau sia koe ki he totaha ko toa pe khange koe lau pe a holo pe na toli lo toa e pa tau toki fuhu ia pe ko fe mea koe te tau pure angai koe ia pe malo Malo pito malama o bahawinga pito mea ko ia ki baba mai kai pa ku honga ia ko nga ko kau mai poni to tau mai te ko au moi ku mea pe ko fie vai aki he poni o fie ma o e tau kau fa fofonga ke na ma o loto lahi ke na ma o loto lahi mo loto hange ko e lau o ku asia ke ma o pe ha konste nisi ofa ha konste nisi mo ui ke nau ngali pe na ku pehe o ko ta toka I ha taha I he tau kau fa fofonga but ka ko lea pe ia o ko pehe o ku te whai te ngā ue aki ki he anga koe ongo koe a aku ki he mea kono hoko koe ni he patoa he I cannot really go on about things o kai nei kai ke si o ki ai he ko hinga ko no whadai morini ko no whadai morini koe kau voters I tonga koe kakai ako mau inga taha pea koe kakai ako ia o ko siwat koe kanau tolu e tau kau pōpō koe ku nau whihi tuu ho nau whakakau e na ho nau atamai he sio ki he ngahi male e takai holo ai patoa he o koe mawai ua o ko sio lewa ki ai I think e mo oni lewa ko hanga lewa pehe ko fo lea ko api veni ko o pehe e sayang ke mole pule anga ka tau pikitai ki he visone ka pau e tuu aki ia e he tau kau patoa ka iaia aho ku ka he osi ai whiri he ka pau e tuu aki ia he tau kau patoa ai foi mea ko ia it's kind of like tari ange ke au ke ataha walu pe e iaia taha e whai to tonu you know be honest with themselves o whai e foi mea ko ia he pete tau sio ki ai he ko ilo lelei ko nea peke a taha walu tau mahi no I lewa kakai ko I he tau patoa o nau tu for themselves ke ma whai ko o e huki wharearea he ko look forward to tau ia ke tau kau whakafofonga lolo tonga to make it all into wharearea e tau kau whafofonga lolo tonga pe te tau tok lava lewa tānak mai ki ai e toe he ka toi ma tau fo I toko nima kehe which I really think oku kau ia he futokoni lahi ki he e tau patoa ke tau hoko atu he ko palo pale malahi taha ko ki au e no foko sio at ko e ki he tau patoa ue sia lahi tau patoa I he ngā ue tirila mo kau mastermind ko ia hange ko tui wata pi veni pe amo sales foi to tolu ko ni e nau ensinia I ko mo tirila include mai kia saloni he include mai kia saloni he o milema ko ia o nau toki fe au hi hono como mai uto e kau patoa he especially e kau masti vaha ko hinga fo ke nei wesia ata mai o e tonga he pekia aklis pohiva pe nau pe fai me ko e hono lele ko ia ko nau sio foki sio mai ki Australian ko
tu umai e kakai na kai ke ilo na do na kau ki me ai patoa me ko na as mai ki mua he pa ko na as mai ko ki mua ko ia ko siot le va ko ki ai a ko whaka awha ia lahi he kakai hea o koe ata mai koe foi e kau engineer ko ni he tau lau ia lau he engineer ka koe kau tama koe ni na nau engineer uto nau doria ke kakai kau patoa he o whai ngā i mai ki nau dolo o mai koe ki loto ka koe mea koe tau seo koe ki e taini mi hue sia lahi he koe kau whakawhawhonga lolo tonga each one of them paupe na e kawa tirila e tokoni at ko nau wahenga. Ko pau foke ko lea ko tokoni at tirila. But it is from the people I he patoa o e wahenga ko ia. Ne nau kau mai ki upatoa ko I murini. He? Ko nau tolwia ne nau fie tokoni ko nau uwahenga. Ka o sanga poke tirila class, it's her. Pea ko hingoa peo tirila avea. Koe ki avea ka kai a koe me he wahenga ko ia na nau. Hange pen ko whakafuafua koe ni tonga tapu hongo fulu. Ia I e ka kai o tonga tapu hongo fulu mei la paha ki e weiki nau nofoi muri. Amerika, Australiani, pea mo New Zealand. Ne na wala mai o put in ko uhinga ko nau sio ko ke ngai langa whakalakalaka ki tonga tapu hongo fulu I he pekia akilis pohiwa. He? Koe kakai ko ia na ke hanga tirila acknowledge now don't na hanga pe tirila ko ia pe. It's from her. Me, tirila, you know, she said it's her. Ko ia. Ko au. Even now e ako ke tong tupe ke kaila pe tirila ko eneme. He? Ka ngalo ai ko ne tanak pa anga fai me he kakai. He? If the people weren't there, she got nothing. She got nothing to show. Pea e ke ta utu lewa tirila I he hanga tonu koe whakamama. Ko lele hato, he? He koe toko lahi e kakai ko whanongo ko ka nau tō, nau tuu ko lea koe whaka introduce ko nau tolu I nusi I Australian ko ke I ha mea a patoa. Ko nau hau ko nau sio ko he laiva tirila. Pea koe kakai a koe a hoka tirila koe o tua ka nau tō. He? Even though nau o ke mere uku ki he pelepela, tirila is still there ko nau tu I nau queen. He? So, hoko ka koe fo I palo pale malahi a o e patoa he o ku uesi ai tau kau kantiteiti e tau kau whakafofonga wharearea he tai nimi. All of them o ku iai pe e fo I connect a tirila. But I hope koe ka kau mouta koe I tonga o ku nau sio fili whaka, you know, fili lele I maa nau wahenga o te nau sio ki he koloa, foi manu, tolo, whatever, ka nau sio ki he kaha o koe wahenga ke pete nau I whe. He koe langa whakalakalaka e whakaluku fua o ko o tonga ke nau hanga mahi no ia, you know, ke wahe lelei ke taha kotoa ka ua te sio kita o hange ko to ko whafofua pe hange to tonga taponga fulu. Tonga taponga fulu he tai nimi. Ka te of maha wahenga ko mau wahenga. He? He ko hui ko pale mia mautol. Pale mia mautol. Paku tanu e hala kotoa mo filita api kotoa. Mahalo ko te irifia na te whana te seo kita tu maha filita ka kei ha whale ia ke tawhe hifo e vai o alge he filita. He? E te sio kia he ko winga ko whanongo tala no ko ai whangita ia whaitai mai ko filita I tu he vao. He? Pau pe he. Oh my. Io lakataha pia tonga tapu hongo fulu he tai nimi. He? Ko e tuu ko e tai nimi, ko hoku lo toki tonga tapu hongo fulu ke nau whiri whakapoto. Whanongo ki he tōwholofola, whiri whakapoto. Sio ki he tau e whahoko mai, o e sio pe ki he aho nimo e aneafi. Aneafi is gone, he? Tau sio ki he kahau. Ko pare mia whoko e nigo i ne whakafofonga mai ko me tonga tapu hongo fulu. He? Tai mi go na whakafofonga I na ke lawa ia tuwha peheni.
He kau hinga na taki agris po hi vai a vahe ke tofi ki kolo ko ki vahenga kotoa. He? Taimi ko ku palemi ai e whafonga tonga tapongo fulu. Kai e tonga tapongo fulu e meli e kotoa e pure anga ko ni. Which o ko ka mo awi e fi ai te wala tonga lua sidewalker. Ka ge yo e u feitu u iao. O ka pai au ke tu a sidewalker. He? Pe ku hawe uha ia me perepela tafe atua. Ko ia ki te aha fu mea te tokanga ki ai ke kawat ke kau ke le ake poni. I'm looking forward ki he pe no logo ke te ke o whakafofonga. He ko whima ke le a ma pe au ia ma tonga tapongo fulo e whai lele a koe ni. Ke te ke o whakafofonga me i tonga tapongo fulo. He ku ua o whakafofonga me i tonga tapongo fulo. So heck, I don't stand for Tapalemia. He's not in my list. He's not in my thinking. Ko appreciate e a wia lele ko to a ma o tonga tapongo fulu I taini mi. I don't think e to ia hakuonga e ma o tonga tapongo fulu unless e to Palemia pe tamako e Palemia ko ni. Ko e mau kai e pe matoria me lele ko to e ko tu e hala whakawaka vai me tonga tapongo fulu ki nuku alofa. He ko mea ia ko look forward tai ki ngai lele ko to e mau e tonga tapongo fulu ka ko mea pe te o ko wongo I he ko ngahi tufa ko ia e to mai ia ki he whanau mo whanga moko puna he kahao. I tonga tapongo fulu e te nau toi hanga holo, you know, ko au ia ko pehe au ia ko mo ua ko toa pe o pure anga ka pau e tivai ki foi whakafoi ulu o tō taha ko tō pe no foi tonga ke nau to tongi e kau ki he shea hono to tongi fu mo ua ko ia ke hui ke ongo ke nau tolu ko spend, you gotta pay back. He ko me ia ko lela ko taini mi tonga tapongo fulu ma alahi apita tonga tapongo fulu e mau kai e mau to e melie o e pure anga ko ni. O pure anga ko o e peki. He ka ko au ko wha mau ke whenua ko taimi ko ke teke e au ia he tau penolo ka teke e au ho whakafonga ko me tonga tapu hongo fulu o kui ai ho family ho kuki I whakafofonga me ho mau kolo ki kantiteiti me ho mau kolo ko ho family both my mom and my dad. He? I he whahai e ku mam ko ka pelan mata o ku ki nephew. So on my dad's side o ko whakaapau ia mo ka pelan mata. On my dad's side. So I always pick my mom's side because Kapeli's mom is my godmother. So I always pick that side o ku mahuinga ngia ki au on my dad's side. He ko winga whakataha nau hawau ki muri kai ke ilawia Kapeli. Toki ilo bea Kapeli fulahi he ne hoko ko e matapule he ko hingoa tongo na iai e fo I taimi na I he whangatamaia akwe hingoa matapule ko ni. A hingoa matapule ko tongo na I he taokete ia e tamai. Pe o ko look forward ke teke he ko hi he ko mom or she's on my nerve about this. I campaigni pa ko talangi. Focus ia mo tolu I tonga na. He koe ke kawa he whiri whare area. Ka koe lea pe om ga te au, but you're not helping at all. So koi an te toki whakakau mai rewa ko I kanti te iti ko ni ki ha aku talanoa he campaigni me heni ke aho whiri. So thank you guys for tali au ke ukau mai ke penolo ko ni ke uhawa ai o whaeta ku te ke mau kanti te iti ke he ko whakaamu ke mau ha taha he ongo foi patoa ko ni me tonga tapongo fulu. Kai ke whakaamu au ia ke mau he Palemia I stay at tonga tapongo fulu, which I believe e lava to'o kapau ne taha be whakafonga patoa me tonga tapongo fulu. Alo, puta ma. Koia be malo. Moana. Maria, puta vai vai na. E moana. Kake whanongat ka mai. Hange alua teke a me alan mata masias po hiwa kai tuku a
a me aya. Kai tuku a vika kau fusia ai ku he tau pāti. Tonke ne teke lo ua pepe ko whepe Ia, ai ko ena tau tamai nai tene teke loa pe nau. Manatu Oi. go tu my core team. Go family o tu e masas po hiva. So I have to balance both of my belief and his belief. I will help with that. And then tuku lewa ki he kau vote E kai. ko tonga taponga fulu. Okay. Mari nai. Malo puto nai. Ko ko mo se mai ko ala li hai ke pika no am hinga we nga po tuku no wa. Ko pan tau whiu. o uri o ku hola ia. Pa ko mau to leva fini ma ta fini. Pa ko mau pe ke mau ki va inga ta leva he poni lo to ko ke na mo tanga ta. E ko nai he ni pa na hala to lo ka mau utu. Ka ke ta fok le van ke ki polo kala ma asiata. E nai ta na to ma ka te. Ka ko nga ko to hina ha uia he tai mina mo uai lo tonga le nga we kana ka ke tali to he to ta re. Ka ko pe ke tali ate tai. Ka fo I live ya asiata, na pe he asiata. Fie mau ke fa ha ko ni stuto ne fo o mo ha ulao ke mau ha fo no. Ai ko ha wena asiata o fa o hingai e fat fo no fo o we ai polo kala ma ka pibe. E ka fa non he mominit ko ni ko fe ba ki tala no a ma atu me ate au pe kai ko pe he ki tala pe I ate au kai ki tala no atu he loto pat he hoku tunga ke fa mama ma e patoa ka ko tala no pe ma aku tu bunga he ku ilo mo tau ke mo I foi ka venga ko ni na ai polo kala ma ale tio tonga wa nusilani na fa ke te vita a toketa Stephen Halapua. He kapau e are mo manatu ke toketa ko ni na kawia hono teke mai a temo karati tonga from way back. He kamata mai ko ai a temo karati. Ko tautangan he level o toketa o Stephen Halapua. Na mai ke foi konga na pehe ai te vita ko foi pehe io pehe he toketa o na loto ia ke tupu ai kon stuto ni ko ni na fa u he tapange mula ako na fonua he tupo uaki ka fa u e ki na tolu ha kon stuto ni fo o ke fe unga mo tau ko nga mo fono nga ya tonga going forward ke fo me ya na u lo ipe me anga ko sio ka te ta ti maka na ka ki tole le ki te nga ti maka pa te talat hono hinga moau o ke sa ia foi mia ko ia ai to ke ta ku ake o hinga na fato e kon istutone o tuku folau mai a tonga o ta mo ui pe ta malwa folau ai ka kai tonga sentule ne fia ta oni fia na etare lot fa cristiane e tu po uaki pe con fatto en he helo ko ia ai con istutone con na fonua na lave que ai na foi minha na lave que ai a fafanua tapang mo fafanua he taimini lolotonga ka ia hame a firma que fai que con istutone que la laka mo taimini mo ponga o firma que mono ai con istutone pe a pehe e kutui ko a o na ai foi que ko si na tu na holo que ai fale pa a ko lo to no alo fa pu to sa holo pana ia e ka tonga na lo to mama ye ka ni he building na do ton que research ko na ko pa manatu o lo to no alo fa o fale o ko hili kana hanga e bu to sa fa ya ko pehe e ka fa no e po ko ka firmare que ta hold ko ta tu fa holo firma que ta pitai que ta con istutone me he kuhi e na mo ui mai pe ama wa fonua ka ha mi au fe hala ki mo kuonga me la laka ko kuonga o firma pe hange pe ko me a ka fa fanua que ta mono ai con istutone ko ka ki firma uia que ta hanga completely demolish get rid of it ka to fatu for all
Ai a ko foi live ka asiata. He fe mabe asiata ki abandon a ko studone. Kai fatu esas porriva mo piveni mo kina utolo aki kau patoa honi o tu ko ni ko e ma papa ki ko ni ko ati a ko studone fo o. Ka ko le aten ki tonga taksito. O mo loto ke mo filima ha quantitati ke ni ha o fatu ko ni student iPhone 1 ko pui tu a pi veni ko computer ka pa ko lava pi veni o fakata hata hai ai patoa ke ko kovigan ai patoa ko ngai pi veni tu wat dan saspoi o ka ki fa lave ya ta ti la motion mo asata e ko ilo pe na levo pa ko lave ya te fo to tolu poe he ko na tolu na mastermind ni ko ni pa ko na tolu toton ke na poto ta ko lea tu ya ko ki to hata fit mo kata pe he lea tu ka ko ko le mo fili fa poto e wa ke ta fe ma o ta to ke ta dia ke ko si tu me ko ni sto me ka ta fa fo ko ha programa fat fo no fo o ko ni ai que hata hai tu kia ko ai ko ne vive ne te ke la ke kere kai ka me sai to tu ngai ke kere e ko me ia ko malai o ta pilo pe to ngai a historia to e ta fai hala ke ko me ko ni ke ta lo to mama hai ko he ha po to sa o holo ke fale ko fale pa mo tu a i lo to ni ka lo fa ka te langa fo awanoa hata wala ke ma fo fo no ai mea na mo ui na mala fo no for some minutes go tonga tap fitu mo fa ka fo pakalele fili fa foto pa ka pongpongi na to tongi mauta no he pon ko ngalo wa ke kasifiki ka te mautoloi ki a pongpong he ko ngana va be taimi ki ala di happy mahmo tahanya ka venga mau in ke mo sio ki ai pa mo fano ki ai ku fanga pe fata a uhinga o pe ai pato na pa ki ai pato mo ta para sia mo no como do no kamata mai ke mo lo a me to ton ke mo tu ko mau hen he boni ko nga ko mau o fa fonga ko team ya misi mo to ngai ka mi pa poati fa fonga lo tonga mo ka fili mai diga ka fusi panifituafe con que pio ilo lahia mi tonga tap tol mo to ngai ka funga mo hota ta me niu ko hinga ma hen he bon ko mau tala no atu ye mau ofa ye poati lo tonga ye poati ka ni ko ti ai pa ko taimi ni a to te hanga pe wike pe fa ye fi na don to ma te ta no ma to hen ka ko hinga ta no ko ni ko hinga ko ka vale ka pi ven tu wata musias hono iloi ai me ai tu ka patoa ye na fonga me na fili que na hopo mai o tapala sia maten he paklet cyber pulling que na fa patonga ngai ai ongo patoa e we sia la ya ko ka customers ta pepe ko ta wo fa ko la ka ta fe ya fa ta yang ani seve si mo me ko ta fa ta o ko ta ke ta ando to que fa ko la fa ta ta ando to que fa ko la ne nga mama fa ko la ke ta ke u e pe ya ko nga ko ta fe ya he yang a seve ai fa ko la vai fa ta ko va pe he to pe e ta no fa sa ka li politika ko ongo ko me mau ingai e ta fononga pai fononga he ba man te mau ngata he pot ka ate o fala te ta fanongo te mo sinai malama malo apito pai hale a to tutua mo fa mau tol ka mau pe ki mau ki to pon ka ki no wata ngata ke pule mai mau ta no a o fala he te kalia ko ta mo te e silia he tau to ke he poni to sai pe tau to feinga ke to ko tai vi fo fa ngata ko na ko tau tai ki
kako whamaloa. O whape ka whanonga na mua ko ham aki me vahe e poni. Kai aha mautono no mu whamamuri aki mauto. Kako ia o whalahet. Kako ia ele vai kore malama te lava lo tu mai. Iyo whawhetai e ku lawe mau penolohi po koen pa wate mau whawhetai ki a Fiona ngai mea na maurea aki. Pek mau loto ke te koe ki ke whai tapu e kina i te e mau te ke whakate mukalati i he pāti ai patoa. Mau loto ke tapu e kina e mau taki e mau sea. Pe tapu e kina pe e ki mai ta whaake taha siaos ka pe he ki patai helu mo ki nau tolu. Pe tapu e kina e ki kofina ngā lope ko e te mau whawhalala ki ai he aho e whili. Mo ka kai vauta o mau o atu katoa pe ke awhini ma mawhi a Fiona. Whai aha mau tapu aki pe tau ma mohe mo koe i he po koe ni i hua whasisuka aisi amen. Amen. Malo apito, malo nai o whātu. Malo. Whatu nai malo Ia, malo Yo. apito nai. Thank you. Malo Thank you, Anna, for Malo, hosting. sioma. Malo, paulia. Malo, malo.